Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya guba ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya guba ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Inde marabul izzati mashube ma do futira mantu go sidi murtaba mantu do sayyidil wara yawma wal salatu ma do se uberde jamhira ala sahaba go dadalu khalibul wara. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya guba ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Shehu Tijani Ahmadu Tanu hadamu bajjali baba barhama ali inyas hadini sayyidil mursali ya modi pe shehu mojola jiyali abe koluti shehu ina amin irdabe munzali. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya guba ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Mantudo sayyidil ana mahalle min kaski mantugo yawmu fasaha kurdudo be kulde wangugo yawno do bene mu kojebe malumu mo urdi wodugo ya do harawda annabi allah ni dorne higo. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya guba ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Ido ma amiri weli kaido mahala muwela mantugo ma debe tifu almaddaw nganyela omtu ne fuko mabbi man yagi do ha rasulullah inidi ma min hukki ma ko dumi jabuda sala. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya huwa ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Andari bewni be lebe madula do allama ko hedi toybe andi ma dum do hedi kasidama man ko be joni be fulde ay wala bama to kadir mo ya ido wala ya bawata. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya huwa ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Mawdo ebido sedani mada wodgo hakkilo to dama ko moydo yawdani do min do wada kilo almadahu yenno bi ma amudo yelo yedo ma do de don seyi kaydo ma belle no. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya huwa ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Allah ta'ala bandina moy ko tinanga jitina amaro mo ardi dotti en mantu do da habibuna ko to ya jittidu aba mi jabi ma amasoyina ya ba ma be way ko ma hanere letti kamaruna. Kidbe ma bega be ma kufni masidi murtaba ya huwa ma ebinta amiru hauta de khadijatu. Min wali